Tuko tena mara nyingine hapa leo asubuhi. Nilipenda tuongee neno fupi tu. Na neno fupi napenda tuongee ni kwa sababu ya l'obéissance et la clé de la bénédiction. Yani unyenyekevu ni funguo ya baraka. Kama tunasoma Samueli wa kwanza sura 15 kusoma 22, Mungu eko anataka kutuambia habari ya roi Saul. Bana mwambia auwe batu, akifika mumukini auwe batu bote mukini mjima. Me ya anafika mumukini oli auwe batu bote mukini mjima, anaacha batu bengine, anaacha mangombe ingine. Bali mwambia auwe bitu yote. Na tango pale akakuwa anapoteza ufalme. Nikotaka kusema utiifu, unyenyekevu ni funguo ya baraka. Sikiliza nikwambie. Leo Mungu atafuti tu batu bali benyewe beko bana muabudu mkanisa. Mungu yuko anatafuta batu bali benyewe batatembea, batatii neno lake na bali batafanya kile Mungu yuko anataka. Mu maisha yako yote, unyenyekevu ni funguo ile itakufungulia maisha yako. Sikia. Kiburi, kujivuna, kujiona uko yulu sana, kuwa na malangaji iko trop dur, hata mkazi mule mwenye unatumikaka, ni kitu kimoja kenye kitaleta blocage mu maisha yako. Uko unatafuta kitu kinene, uko unatafuta baraka, uko unatafuta Mungu akufanikishe, uko unatafuta Mungu akuinue, me kitu kenye mimi nitakushauri, unapasha kujikaza kuwa na roho ya kushuka. Hata Mungu anakupa uwe na roho ya kushuka. Hata Mungu anakupandisha uwe na roho ya kushuka. Utashuka mbele ya nani? Utaubiri nani? Utaubiri Mungu. Utaubiri batumishi ya Mungu. Utaubiri basazi yako. Utaubiri ba responsable bako mukazi yako. Sikia. Bale ba chef yako uko nabo. Njoo paka bale Mungu ataitilize juu ya we uescalade mcheo ile uko natafuta Mungu akupatie. Je t'en supplie. Journée ya leo, hii message yenye uko unanisikia, hii mwezi ya Mars yenye tunaanza, jifundishe kushuka. Biblia inasema Mungu anabarikiaka bali ni kujishusha. Mu maisha uko yulu sana. Uko yulu sana. Angalia tubakuta tutuloko tunaanza kupata, me unapanda sana. Shuka. Sasa utapata bia mingi, uendelee paka kuwa wa kushuka. Sasa utakuwa na cheo, uendelee paka kushuka. Kenye Mungu yuko natafuta ni kupata ba Kristo na batu banyenyekevu. Batu bali bata respecte ma principe yake. Batu bali benye bata respecte ma principe na makode ya makazi. Mukazi yako. Juu barikiwe na kupanda. Unapasa kwa mnyenyekevu na kubashifu yako. Uko yulu sana. Ata uko na maparapluie mukazi yako. Au pashi kukosa kurespecte bali bantu beko yulu yako. Juu kwa Kinshasa, juu wapi kuko maparapluie yako, abana na kia kukufanya. Apana. Obeissance, kurespekte ma principe, kutembea kumisemo ya Mungu, kutakufungulia milango ya baraka. Basi, journée ya leo, na juma inaanza, na mwezi inaanza, mina bariki juma yako, iwe juma ya baraka. Mina bariki semene yako, iwe semene ya baraka. Mina bariki mwezi ya Mars, iwe mwezi ya miujiza. Mungu akupiganie vita yote ile yenye kutokea kwa makazi yako. Hautaweza bila Mungu mu maisha yako. Mtumainie Mungu. Ninakuombea fashi yote kwenye huko. Fashi yote kwenye huko unanisikia. Hii message unasikia yende kafungue milango ya baraka yenye ilifungwa. Unaposhuka Mungu anafungua milango ya baraka juu yako. Mungu anaenda kukutetea. Mungu anaenda kukupigania katika makazi yako, na Mungu anakutafuta umutumikie katika unyenyekevu. Basi Mungu akubariki. Hii message umtumie na jirani yako, naye imsaidie na kumfungua pamoja na kumubariki. Nakutakia amani, nakutakia ushindi, mu jina la Yesu Kristo. Amen.